پشتی تومارکردنا سکال جالی دو پارێزەران لەسەر هەر پێنج ئالیên بووینە سەدەما خراپبوونا پراخانê. Petrê ji salekê ev keyse berdewam bû niha dadgeha Zaxo biryara bêgunehiya her pênc aliyan da. Parêzerê vê keysî jî dide xweya kirin. Tenê da karê giştî mafmaye pêdaçûnê bû bike. نشن که تمیز کن آنم تشک تدخل تیدا بکن چکو حتی دادگاه دا چه حق بسیاری نبی که ام صفت مخبر بین تیدا بس مدعی العام حقی وی هیا سحكتها في دعوة وتمييز بيت كريري بلكو بتشنك سي حاكم ديل دهوكي بلكو إن شاء الله عملك أو تشيكن در كافت أفت هني جناه بارا يتر أفت جوا أف جناه كرا وأف خلك زاخو دينات في زحمة ديتا أفت هني جناه أفت هني جهنا سزايد خوا. پراخانê di navbera herfîn û nûjenkirnê de bûye cihê dilgiraniya welatiyên qeza Zaxo. Arîşe jî bihlavîstîmaya û pir jî li sala 2014 de. Heya niha temam nebûye ev jî cihê mendehoşiya welatiyan e. خسته جلویره نساق دیم نساق بدن حتی دور دنیای بزرگین گنیته خسته اوامر تمام بی افریقا و سه سال مهاتی گرتنه از پی حسام تازانی نه اتن تمام بار کردن هر شیوه کی تازانی اجدادگاه اج قرطال بی اوه جایه او چنده وجل سر حاکمی دمینتن که حاکمی چو افتشته آودی کرده انا زانم Balînderê vê projê jî dibêje piştî sêrûniştinên dadgehê. Ez bêguneh derçûme û bi tinê ez zararmend bûme. خطوه من شول نکریه کو بی لجنه اشرافیت من کنترل پنج لجنه وجمع شول کری دو محامیه و کو بصفت مخبریان مشتهکی شکایت کردین او بی بار الهیواد ایک بی از بارد کم فمحکمه دست پیکر دوی آخر جلسه دست پیکر و البس بری جدار کردم وضرر القرار محكمة جم الضرر وحيد توي فشل ده أزبي وكو باعتبار ضرر مادي جف مكاتي ومعنوي جف مكاتي. پراخانê li sala 2014 hate destpêkirin û bi derêjehiya 65 metr û bi paniya 10 metran. Petir ji 7 milyon dolara bû hatibûn tarxankirin û wekû destpêk 500 roj bû hatibûne destnîşankirin. Lê ji aliyê îdarî ve ji ber çend egeran 495 rojên din bû hatine zêdekirin û piştî 603 rojan. Ji nişkekê ve 6 samtîn ji pirê hate xwarê û biryara xerabkirina piraxanê hate dan û cardin jî ji nû ve bêdavakirin. Li demê destpêkirina vê pirê xelkê hezir dikir dê mîna navê xwe mezin bed. Lê mîna ku xelkê Zaxo dibêjin ne xaneyê datwer. Heta ku tûmetbaran her çi nebid ji ber ew sifkatiya bi navî hatiye kirin dadgeh bikin. Ehmed Zaxolî ên artî Zaxo.